Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Engkau meru suruh pengalat Allah sallallahu alaihi wasallam naksan rekon rewe boleh disewai musuh yarikan rewe boleh haji yarika umrah takabbiri risinin na bulu-bulu nalalui berkatalu takabbir kena makadai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kalau nabi takon rewai kalau ni bulu-bulu takabbir tak berkatalu asibawa makadai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dek puas sangadin na pangala ta'ala ala lena dek konsi na punay lahul mulku walahul hamdu na punay wiritu akarunganginan niya sinin na papuji wa huwa ala kulli syai'in qadir inalitu pangala ta'ala paule risinin na sewa-sewa. Nabaca tui makadai Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Padangkanin rewa pada toba ni, pada makasihun ni, pada sujud tunduk ribuan na rega ongkana pada mapuji-puji. Sadaqallahu wa'adahu tolongi pengala ta'ala rijancinna wa nasara abdahu nani anda bantui atanna andrangi napasuru isyaga igana joa sebab jancinna na alali na bawa pengala ta'ala wadeng napasuru mana isyaga igana balik. Kata sesana riwayat maka na baca tu makada kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sinin na sewa-sewa birasa manang
sangadinna alilami pong Allah Ta'ala na punaiwi apat bicaray nanya ko mana miritun riparewa mana ko sinin na iko to ripancaji mana jadi stinajay na poga utawi na padupa umak na nabita ye gawiri arewakan na poleri ahajing ni yare ka pole mamusu yare ka poleri Mekah stinajay na ciri bikogi law na nabita sallallahu alaihi wasallam ano nareko macawi ni masa di kampung na carana nabita na palasi-palasini tonangan na si bawa na pawi makadai kumacawi ni ki Madinah Allahumma ja'al lana biha qararan puang pancaji na kikor itu rendangan warizkan hasana nania evere toki dalle ma kesing sama ko kumacawi ni kampung Allahumma ja'al lana biha qararan warizkan hasana papancaji ki aradda kari kampung ni nania dalle madecing aku maladin ni macawi nasuro ni tawe lau pawang ni keluargana ia wading biritayang ni atakapungan nasuro na pangalan Ta'ala sarikomang ni aja natakapung masa kuritu rika ongkana silalona di napahang itawi padhalika huwa sunnah ya naro sunnah kotong kabalo takapo ipapahangi tawe keluarga atakapong at makremelon yang ka macawi ni walayang bagi ayutrukah lahu laylan nade nasitinaja majipu tepanakilo tepatakapo di keluarga na riwatuan ni Kuruna sa makasing aja na tepatakapo wani فإذا دخل البلد فليقصد المسجد nanari kota maneri wanuai taroy na katay masiji awalan riolo wali yusalli raka'ataini fahuwa sunnah na sampaja kurituri masiji don rakang nama kuniro sunnah tanako tongkanan rewo tomataryo masiji na sebaja sunnah don rakang makro sunnah kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuniro na pogau suruh na Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam jadi mapakuniro cara-carana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nareko waktu ni ribolana ay magani makada biasa nareko taman ni ribolana aga na biasa sinapaw makada atau bakang lauri puata ariwakang lauri puata pabili laloy pun riasang ni abala manare kumarenren ni radan ribolana dena
na sitinaja na lupai papinyaman na pangalatala na syukur itu. Pakurmay na saba ang kanay poles syarai bola na pangalatala na niyata na malabina. Andrange ku buru na nabinna dito pangalatala to nasari pamasin niya salamat. Dino din nalupay papinyaman na pangalatala pamasina pangalatala minasabari maringi caning nati maringi papedale maringi ring otakale kan nasaniyosa jadi sinaje syukurulad riwirin nari pangalatala narikudumi mendengarami salah cede magai pangalatala matu Baya udah ilal ghafla wa dijajin repe matak lupa nunyan rewe pe masya-sya agang kana wading talam si payman rida saya aman ari kutin ngerang ipapenya menna pangalatala na syukuruki insyaallah ripat hamba yang pulane ri pangalatala pamasi jadi narekon rewe ni payman na papule sya durakangit rekoiro tania tanran haji mapacing pamadhalika alamatul hajil mabrur taniana tanran haji mapacing kunrewi pe mapogaw adurakang pogaw dosa bal alamatu yakipatanran haji mabrur majepu ayyauda zahidan fid dunya raghiban fil akhirah Jepun rewe polori tanah Mekah polori Madinah rewe ongkana maboko rilino mapurno riahira muta'ahibal liliqa'i rabbil baiti ba'da liqa'il bait jika ongkana siap sedia untuk mewa siruntuk pun na Baitullah rimun riburana mewa siruntuk bolana apa ngalah ta'ala ama pekro yewe sana ada na arel kengen ada kumpulan itawe di tanah mapacing kira-kira makan dua baca hati betul memori yang kepaidana insyaallah nakipada salama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinna nasawa anak guru na cauka na cau sogina, na cau duina, na cau akalna, na cau pangkan malah asalina. Ini asa siriati. Kau makasing matilna pede makasing sahabana salawna anak-anak gede timan rio alhamdulillah mitamani dece tau purau pak guru purau bimbing alhamdulillah pada bari mandecing mater teru nang katua decing nilolonga polos yasena pangalataan jadi ayana rona malada papa guru na pangalatala bimbingan na Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya makigunaman ng reseseta aja na to malasati aja na kan naki siriati aja na kan naki pojale aja na to riganti alewe sopo alewe pangalatala pa pataraka ayatan nani kanilo na pataraka man tawada'a lillahi rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu niga mapakatunale karena pangalatala milok pataraka niga takabburu pangalatala milok tunaiwi jadi apa gurunya Nabi Tamalasana berguna berfaedah untuk asal makatawanan mendorilino membangun mapediti pajukai pada tugas nabirin pengalatala pengalatala mitamanang mipikogi hasil karyata pikogi dicengkai ripapole pengalatala nilai pengalatala tentukan nih pengalatala bere pamalo dekagan salah-salah aku ni engkau rampe cedek pola hadis Nabi mudah-mudahan dapat berfaedah
bermanfaat untuk asalamat ketamanang silino di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ni pirana la nufarri qafna la nufarriqu. Biasa ku baca ini mana mencari mampu dipaham, padahal angka nasri tarqiq, angka tu tafkhim, la nufarriqu. Dia kipal laisa baina ahadin min rusulihi, palawanganna sidi tahu pola risurona, sidi sewa pola risurona. Betul, tidak ada dibeda-bedakan, semuanya utusan Allah. Suruh nama pengalat Allah Muhammad, Musa, Emmanuel amakro apa tungan na tematapay, makro apa tungan na suroy di sana di nangakui asurungan na Nabi Isa, di sana sakarannya surungan na Nabi Isa, Musa, aku tahu parilanay Nabi Nuh, untuk nirilanay natapurisa, napatulong padangkan niya tunay kadawat tunay toha Nabi Musa ya to siharo, awat tunay Nabi Isa ya to siro, awat tunay Nabi Muhammad ya siro. Ama pakoro batina saya sana berita panas saya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mendengar itu tepai agar apa? Sami'na rin kalingani. Wa ata'na mendengar terus itu ni. Jadi konon kalingaban mo doon terusi taniya tepai orang sana. Taniya tepai. Keluar dari garis orang mukmin sebab pengalat Allah panas. Jadi rasanya tepat mengkalingay na turus itu. Pabiasa toro di yang kalingay ni dia naripado pa kenapa dia diturusi. Biasa tu turuni hati na kena tundulan rale dia napado pa. Padahal seharusnya atana tunruni maturuni, kerana maturuni maturu mana lahir maturu, batin maturu, ati maturu, lanroale maturu, lila maturu, gau maturu mana. Anak korang rasa kira-kira maturu. Ini kulilata yang kena tundun na nekadega pelaksana agar asana hero munafik. Jadi malamung adan pengalat Allah, matampu adan pengalat Allah. Makro sangat tepat. Qalu sami'na wa ata'na. Ya pudi biasanya sami'na. Lakin lamu tu ya dia tu turusi. Haulai laisa bimu'minin, sinin rekoro laisu mu'minin. Pading utamakada dia masuk, dia termasuk mu'minun yang rampai pengalat Allah. Wadi jadi mu'minin tetapi bilisan komililana. Dia nak dupa yang manang, dia nak si kena nak pawa si bawa nak dupai. Ya kuburan ni rekorona kena sami'na wa ata'na. Nang kalima ni sibawa na padupana na turusin na akarno ni repan masaya na pangalatala. Wadi ni nila dampaki gupranak adam petapon di perlu gupranak Rabbana. Ini kodeta nila teman ini lebih-lebih bakut lagi turusin na tulima kadai puang. Ighfirli dia gaga serasaran dia suku arin kalingaki
Dacili lahir, dacili batin, paring kalimay. Wa atana aturutoki, aturutoki. Lahirta batetta, paturunanani, patunri. Ilaini, guprana ka Rabbana, adan pettapun ripurni. Adan pettapun ripoji, rilau. Wa ilaikal masir, nalaini riripun al-masir, arwakani. Begagan re Allah rilai pengalah ta'ala. Kesemuanya kembali kepada Allah. Toma dejit, toma ja, rewak mana ngilari pengalah ta'ala. Ipasuwa mengigai romantuk. Napasima kada layu kalibunlayu nafsanilayu sa'aha. Dini puraki pengalah ta'ala. La yukallifullahu lafzu jalala fa'il. Dini puraki pengalah ta'ala nafsan sewai teripancaji, sewai tahu, sewai ata. Dini puraki pengalah ta'ala sewai tahu illa usaha sangadinna asaginanna pa arayasan. Ini tahu puraki memang punya usaha, punya kemampuan. Jadi ini punya kemampuan untuk melaksanakan sesuatu, dia ini puraki. Anak bacu dia panang TV jam-jam ni dia ini puraki. Dia ini suruh teki maka dalam pai jujungi sebab dia pakai pakulan na bacu pi tang malasa dia pakulan na to kesia-sia dia pakulan na laksanakan ni ibadah haji dia ini puraki oleh Allah Ta'ala. Tang madang dia ini puraki maka dia pagoye tetap kumas sempajan sebagai nolai nolimi tudani noliliwi ni kidena kada pajai kada kumalasa ko aja na padi babua ko pajai ni sempajan ni de sempajan malas atono ko de mulai tetap tudako de mulai tudang akalili ko de mulai makalili lengalira ko de mulai kedo ejariun lui dia negara mulai kedo lui bulu matai dia negara mulai kedo hati menidawang apa dia nak kena pajai maka dia depo reki sangadinna asaginanna pa maka dia pelata aja ni dah di maka dia mulai maka dia mulai agam ni dia kalau dia boleh puasa mati kak kuma puasa kak mau pergi menunggu tahu lama puasa yang ditutup na mati patutnya jalan na Amerika tu biasa tahu po tamawatan magalamo mandre de kedua negara puasa tepan na tamadodong pada jajang katapan na kemanipilada dia na malada sebagai gaga seni nawa tamu dening kalina si bawar de na padupai pada jaji manon kalina si decil lahirna ni tania pereng kalina batin na mareng kalina aturuna makadami selanga makadami tumatapaka jaji ya kekai elete na lepo kacucu mutoi puasa tahu mandre yalena itu agai ancajan nyarang tahu makoi kira-kira betul nyarang ini setengah puasa tidak ni kena kasra ada ero betul ni pusipai ini biasa pusipai siapa mereka rolo-kolo jadi perlu disadari perlu lebih krisi yang mana menengkanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Namakari pangalatala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Doon na pinuraki pangalatala sa nga din na asaginan na pa. Ajaki yale alasan yung mga kadadewulay ya. Malasalaba ka kumapuasa ka. Malasa ka kumasampajang. Jadi dituro ya na pinuraki ka pangalatala. Itayo kumamputa. Ajaki makalasini. Dulu mapala ima sepatihai. Nadin jamai jadi mulai. Lahama kasabat walau hamak kasabat. Napunani teripin saja ia nak keresoye. Aga pura nak keresoye. Nalaman pamalena palanna dicinna. Wa alaiha maktasabat. Nanya sergir itu ia pura nak keresoye kormai dosa. Asalangu jasipai neserimannya pacalannya pamalennya akurna po pangalatar pada papolo ni sesuai pakuleta sesuai kemampuan ta dicinaga pura tak keresoy pasita punangi jaga pura tak papolo mesti seruntuki pamalan mamatur lahana kasabat wa alaiha maktasabat. Napa makada napa guru sigi pangalatala nilurki nilodon nasya kana ja puru-puru saya kana dosa saya kana penyelewengan kekurangan saya kana maksiat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ilodon ni napa guru ki pangalatala milodong. Rabbana ya Tuhan kami. Puang. La tu'akhidna in nasina. Aja mucalangki kasi. Aja muaralangi ki. Betul aja mutuntuki. Muaralangi ki. Mucalangki. Musesangki. In nasina. Nareko tak kalupaki tanayak ko yang lupa ini tengah-tengah yang lupa ini dia naripugau tengah-tengah tu tak kalupa ni naripugau rekor jauh aja maralangi kasih aja mucalangki tana yari kata salam ni tana diraga unsur kesengajaan dunia tungkai